Reka anongere ngusuze cyane ukurikiye Davis Entertainment. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose, aba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagutse rero n'amakuru yacu y'imyidagaduro n'amakuru tunyira tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Aya rero akaba ari amakuru agezweho kuri iyi tariki ya 18 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Reka rero amakuru yacu y'imyidagaduro tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ku byamamare 10 bikomeye ku isi bitemera ko Imana ibaho. Akenshi rero usanga mu bihugu byinshi byo ku isi bafite umuco wabo biwihariye, ariko ugasanga hari n'abafite n'imyemerere runaka. Nubwo rero abantu batizera mu buryo butandukanye, ariko usanga buri wese afite uko yemera Imana. Hari ibyamamare rero ku isi usanga bitemera ibijyanye n'iyobokamana nyine, aho bahakana ko Imana ibaho. Abantu rero batemera Imana cyangwa ngo bayizere bazwi ku izina ry'abahakanyi. Hari bamwe rero mu byamamare bikomeye ku isi bifite imyemerere yo kwibwira ko Imana itabaho, ntibizerere no mu bitangaza byayo, ndetse bamwe bagiye banabivuga ku mugaragaro ko batemera Imana, batemera ko nyine ibaho. Mu mperero za 2023 umunyarwenya akabuhariwe Kevin Hart ubwo yari ari mu gitaramo cy'urwenya yahuriyemo na Dave Chappelle na Chris Rock bise Headliners Only, cyanyuze kuri Netflix, yateye urwenya ku byamamare bitemera ko Imana ibaho. Anavuga ko aribo batuma abafana babo bavuga ko baba mu muryango wa Illuminati uvugwaho ko abawubamo basenga Sekibi. Yagize ati rero hari ibyamamare binsetsa iyo biri kwiregura ko bitaba muri Illuminati. Ati none se ni gute abantu batavuga ko ukorana na Satani? Nibo ubwawe wivugira ko Imana itabaho. Ati ndashaka ko bari abantu bareka gukomeza kuyobya abantu bavuga ko Imana itabaho kandi hari ibihamya bibigaragaza. Uru rero rukaba ari urutonde rw'ibyamamare bikomeye ku isi byagiye hakana ko Imana ibaho mu bihe bigiye bitandukanye. Mu gihe rero hari abafite andi madini atemera Imana basengamo. Ku mwanya wa mbere turasanga Tom Cruise, icyamamare muri sinema. Tom Cruise rero akaba n'umuherwe uherutse gusezeranya abantu ko agiye gukinira filime mu isanzure. Asanzwe rero atemera ko Imana ibaho. Uyu mugabo kandi anasengera mu idini rya Scientology kuva mu mwaka w'1946 ry'abantu bizerera muri siyansi. Bimwe rero mu bitazibagirana yavuze ko ahakana ko Imana ibaho mu mwaka w'2000. Uyu Tom Cruise rero ari mu kiganiro kuri televiziyo ya NBC yasobanuye impamvu atemera Imana. Yagize ati ubuse ni gute nakwizera ko hari ikintu kirusha ubwenge abantu n'ubushobozi icyaturemye kiri hejuru cyane gikurikirana ibyo dukora. Ati numva ibyo bintu bidashoboka rwose. Ku mwanya wa kabiri rero turasanga Morgan Freeman, icyamamare rero muri sinema. Morgan Freeman ufite ijwi rikundwa na benshi, nawe ntiyemera ko Imana ibaho. Igisekeje rero kuri Freeman w'imyaka 86 nuko muri 2003 yakinnye filime yitwa Bruce Almighty, akina ari Imana ibonekera umugabo witwa Bruce utarayizeraga. Abajijwe rero niba ari umuhakanamana, uyu Freeman yasubije ati ni ikibazo gikomeye, ariko nk'uko nabivuze ntangira, ati nitwe twahimbye Imana. Ati niba nanayizera nuko nyine ntekereza ko ndiyo. Andi magambo rero yavuze ashingirwaho hemezwa ko ari umuhakanamana. Yagize ati muri nge sinemera umuremyi nk'uwo witwa Imana waturemye mu ishusho ye. Ati haba hari umuntu ubifitiye ikimenyetso gifatika. Ku mwanya wa gatatu rero turasanga Bill Gates, umuherwe rero wa gatanu ku isi utunze amafaranga menshi angana na miliyari 128.7 z'amadolari y'Amerika. Nawe nyine ni umwe mu batemera Imana, ariko ahanini hagashingirwa ku kuba nta mwanya aha ibijyanye no gusenga, aho yagize ati mu bijyanye no gukoresha igihe neza
ibyo gusenga si amahitamo meza. Ati hari ibintu byinshi nakora mu gitondo cyo ku cyumweru. Ku mwanya wa kane turasanga Bruce Lee, yari umukinnyi wa filime rero ukomeye, akaba yari na kabuhariwe mu mikino njyarugamba. Yaje kwitaba Imana rero mu mwaka w'1973 ku myaka ye 32. Akaba yarakomokaga rero muri Hong Kong. Nawe ngo rero ntiyizeraga iby'Imana n'amadini, kuko kuri we abantu ngo bagakwiriye kwigishwa gukora no kugira indangagaciro aho kujya mu madini no kujya mu by'Imana. Ku mwanya wa gatanu turasanga Brad Pitt, uyu mugabo rero wanditse amateka muri sinema, urimo bavuga arikijyana muri Hollywood. Uyu Brad Pitt ukundwa n'igitsina gore cyane, nawe by'Imana ntabyemera. Avuga ko rero ubuhakanamana bwe yabubarira kuri 20%, naho 80% akaba ashidikanya. Uyu rero akaba ariko abifata. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Daniel Radcliffe. Uyu Daniel rero akaba yaramenyekanye cyane muri filime z'uruhererekane za Harry Potter. Nawe rero n'umwe mu byamamare bitemera Imana ndetse akanabyemerera, gusa akavuga ko ntawe yigisha imyemerere ye. Ku mwanya wa karindwi turasanga Juliana Moore. Nawe rero yamenyekanye cyane mu mwuga wa sinema, twavuga nka filime yakinnye yitwa Crazy Stupid Love n'izindi zitandukanye. Uyu nawe rero akaba afite imyaka igera kuri 63. Nawe rero yakunze kuvuga ko atemera ko Imana ibaho. Yigeze kubazwa n'umunyamakuru ikintu cya mbere yabwira Imana ku marembo yo mu ijuru, asubiza ko yayibwira ati wow, burya naribeshyaga n'ukuri ubaho. Ngo nicyo ashobora kuba yabwira Imana. Ku mwanya wa 8 turasanga Johnny Depp, icyamamare muri sinema, akaba n'umuhanzi. Johnny Depp wakunzwe muri filime nka Pirates of Caribbean, The Tourist n'izindi nyinshi. Kuri we ngo rero kwizera ko Imana ibaho ngo si ngombwa. Ati nizera abana banjye. Ati bijyanye n'amadini isimbizi. Ku mwanya wa 9 turasanga witwa Bruce Willis. Uyu rero yakunzwe cyane muri filime z'imirwano nka Die Hard, Unbreakable, Red n'izindi, zatumye ashyirwa ku rutonde rw'abakinnyi ba filime b'ibihe byose. Uyu Bruce Willis rero nawe ari mu batizera ko Imana ibaho. Nawe yagize ati amadini n'indi miryango yigisha iby'Imana ntibigikenewe. Ati byari bikenewe igihe twe tutaramenya impamvu izuba ryimutse, impamvu imiyaga ihitana abantu, cyangwa se impamvu ikirere kigenda agihindagurika. Ku mwanya wa 10 turasanga Antonio Banderas, icyamamare muri sinema cyawe izina ry'akabyiniriro k'umwami wa sinema y'Abalatini wamamaye muri Desperado, Spy Kids n'izindi. Nawe ntabwo akozwa iby'iyobokamana. Kuri Antonio Banderas rero we ngo yizera ko nta muntu n'umwe uzi niba Imana ibaho cyangwa se itabaho. Reka amakuru utwe tubafitiye uyu munsi tuyasoreze ahangaha. Kwibutsa ko iyi ari Davis Entertainment, aribwo bwambere dusuye. Ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Nawe rero wakoze subscribe ushobora gukanda like kugira ngo iyi video ikomeze kurushaho gusakara ahantu henshi. Reka tubabwire ngo turabakunda cyane.